Let's all sing the Philippine National Anthem in honor of the 123rd Philippine Independence Day. All right. Happy Independence Day, everybody. May buntag Bohol, may buntag Tagbilaran, Pilipinas, mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome usab sa atong bagong episode sa Kalamay Xpress. Kanining host Rex Alba. Kumusta, Toy? Yes, maayong buntag ka nato sa Pilipinas. Wa ako nag-ano. Pinako-mute ko. Sorry, guys. Maayong gabi nato dire sa dapit sa United States and maayong kadlaw, maayong hapon sa ubang pang parte ni Ana Sadta. Pagka-importante na sa dang atong paghisgutan and please help us celebrate Independence Day. And because of that, please don't forget to share para dili ta kahitaw sa uban natong mga kaigsuunan sa atong mga maambit karon. Toy, kamusta diha Yes. sa atong yutang? Salamat Mai, salamat Rex. Dire gawan-uwan gamay pero kala sa Dios maayo ang atong mga panglawas o ang atong mga kaigsuonan dire sa Bohol. Naali gamay nga mga kakulian like saka gamay ang numbers of COVID cases dire. Yeah, that's Pero karon it's a sad day pod sa among grupo or sa atong grupo nga ang atong igsoon iyang mama may na pass gabi. So ato i-mention ni unya mo hatag taga may moment of silence. So
Mayong buntag kanatong tanan mga bulanon na si Atoy Turalba diri sa Dakbian sa Tagbilaran karon pasibya sa Kalamay Xpress. Please share ang atong tanan. Please share. Yes. O na to magrita sa atong mga viewers kasi na Hani Esiliore, napot silang Marlowe Guhil. Shout out from California. Kaya sina Christian Joy Salas sa Davao. Of course, sina Wayne Ann Caparas. Sis Blooming, kumusta sis? Fun Time TV. Napot sina Caps Melody. Sis, kumusta? Miss you. And sina Johnny Mac Castanyo sa Cebu. Sa Dumanhog, Leong Dumanhog. Happy Fiesta San Antonio de Padua. More power sa show. Okay, isa pala dia. Okay. Ang Happy Fiesta diay sa Ubuhan Tagbilaran. Nag-fiesta sila karon pero lockdown ang mga selebrasyon karon na mingaw. Yes. So Happy Fiesta lang gyapon ang pag-ampo sa mga patron. Priority mo na nato karon ang atong Panglawas ug atong Kahimsug sa Rex and Atoy murag ana ta musulod no kay pila ka episodes na nato na iskot cute unsaon cute pag take care of ourselves no mentally, emotionally. Ang atong episode kung atong balikon unsaon nato pag unsa timing take care na pagam sa atong kalusugan. Sa ato ang Panglawas and ang ato ang guest later on mga kaigsuunan, so don't forget to share this episode kay aduna gyud tay daghang makatunan. Yes, and before na to ato ipadayon ang atong mga kinsa mo compete sa atong K-pop later on. Na si Kwan, shout out sa Dampas, Tagbilaran City, si Risa Datoy de la Peña. Naabot si, of course, si Batsoy Alba. Shout out si Parikoy Willie Remolador sa 8RA Motor Parts sa Palma Street District. Naabot sila mga De La Serna family, sina Anthony, sina Inday, Dr. Inday, o si of course, si Tita Bingay. Okay. Hello. Yeah, shoutout sa ako sa atong mga taga-Antikera Bohol ni kanunay nag-una nga akong classmate sa una si Leo Antivo. So hello, thank you and happy Independence Day. Of course, tapos sa Oregon, Portland, Oregon, Louie Roa, singer na may kinamukanta. Si Jinxie Costan, o si Joy Saras. Okay. So, Toy, daghamatag kining greetings pa pero naatay competition for K-pop kasi mapil later sa K-pop. Yes, for our K-pop competition today, we have One Blood, TMX Blessed, and B16. So everybody tune in and share our show right now because everybody needs to watch our talented Boholanos, mga kabatanunan nga Bolano. Kuyaw kayo ni sila, kuyaw kayo. And of course, atong pasalamatan ang atong mga sponsors o atong mga collaborators sa Salad Master, Carolina Hemp Company sa Columbus, Ohio. Of course, ang Panglaw Village Court nga na-permi si Atoy. HTM Creatives and Virtual Events. Bisdak Chef Channel, natin bagong upload. TUF Barbershop and ML AutoZone. Yes. So, supportaan. Thank you, Kaayo. So, before ta mag-happy birthday, ato lang sang i-flex na nganong importante sad karon tungod kay magsaulog ta sa Independence Day ug sa Migrant Workers Day. So, karon unya taod-taod adunay mga nang-greet mga authorities na maghatag kanato og greetings and a little bit of history kung nganong kasaulog ta aning mga butanga. Okay. All right. So, Toy, daghan mga baghang magabago yung i-greet niya. Daghan mga nag-birthday. May ubay Bohol. Ang birthday na to. So, atong sugdan. Ang akong pagmamangkon na sa New Jersey karon sa June 8, birthday niya si Zaira. June 10, akong kay baba ka na koy apo na. Apo si Inday Yuna. Wow. Then June 12 si Cecil. Then si Johanna, akong pinalanggang anak si Johanna is this coming June 15. Sorry dito ko katambong sa party pohon. Then happy birthday Inday. Then si Joshua 16, then si Annalie June 23, 22nd si Vivian. So happy birthday taga New Jersey ni daghan kayo June month of June celebrant daghan kayo. Yes. Sina Mayor Toto Biloso po no sa Tagbilaran? Yes, happy birthday. Happy birthday boss. Sina Zaira, Yuna, Cecil, o sina Johanna, Joshua, Annalie, o Vivian. Okay. Pa-shout out, Lods.
Honey Jean Saluta Iseliore, shout out. O si James Ryan Yak Ikoy, shout out po. Yes, Okay. napay aduna po tayo usa ka importanteng pagtimbaya sa katigbian. Aduna Yes. sila naku kaayong, I know medyo na malangan ang ako ang video. Pero Happy Foundation Day, 16th Katigbawan Festival sa Happy. Katigbian. Happy Foundation Day kaninyo Happy Foundation Day. Happy Nasi, 16th Katigbawan, no? Katigbawan. Katigbawan. Yes, Katigbawan festival. Yeah. Okay. And So- speaking of katigbian, Rex, atoy, doon ako'y ikita unya ng katigbian. Brad ni Rex, si Tata Umila. So, kita tao niya, totoo, after this show. There you Ang go. ilang munisipyo usa sa kinagwapuhan nga munisipyo diri sa Bohol. Yes. Ato lang. Ilang gi-preserve ang traditional nga forma sa Ato na bisitahon pohon. Ato ta. Yes, ang Ato ta. sapot na kanindot di ay diha, no? Kay gisugdan man ang mga katungkoy sa itong nga mayor, nga, ug mosulod ka sa ilang munisipyo, free coffee, free yung public service yun. Okay. Tinaga mo ato ko. Yeah, yeah. O nga, Then, ayaw nila ilahang kuan. Yes. before nato Paul mo greet ko sa igagahapit na linta. Jack Albas de Mayer. Happy birthday og si Kwan si Badjoy si Rian Jones si Balios. Happy birthday. Happy birthday. Birthday. Okay. And yan natay Ilan? Paul no? Natay Paul. Natay Paul, sige. Mag-Paul lang ang tubag ani atong i-kuan unya, no? Pero before that, si Chimen, hi! Happy Independence Day Philippines from Chimen. Nasa kuan siya, nasa Canada. Canada. Sa makaisuuna ng Paul nato karon is related to our Independence Day celebration. So, para kanimo, para kaninyo, kinsa kaha ang better hero? A. Jose Rizal or B. Andres Bonifacio. So, Kani. kanya makatumataw sa difference ana nila, no? Bibo kini kayo, bibo ni kayo. Nangawa na to, be. So guys, kung kung gusto mo participate sa poll sa pagtubag, adto lang mo sa Kalamay Xpress Facebook page. So adto ra mo makatubag sa atong Kalamay Xpress Facebook page. Unya, i-follow na lang pod kay. And congratulations sa atong grupo kay natay 5.2 na followers sa atong page. So thank you so much sa inyo. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mga Tama, viewers. kumusta? Adam Damarario. Kumusta, Adam? Thank you. Okay guys, so when we come back, ato nang ipailaila atong guest nga nagpasalamat na gitagaan tayo kayo nga sobrang pagka-busy ni tawhana. So guys, we will be right back after this short reminder. Hello and welcome Hello. back. Hello. Pasensya na wala mo gawas ga feed sa kuha. Yeah, So- so, padayon Rex ako na sa i-invite ng uban sa pag-share kaya doon na patay time para dili nato sa ingon pa mahikawa ng uban no sa mga informations and inspirations sa ato makuha karon. Also mo hello ta sa mga viewers nato nga wala nagkuyog nato karon pero after the show mas daghan ba yang mutan-aw sa ato ang live stream? Yes. Yes. Ang atong mga grupo sa Marilyn, no? sa Sydney. Sa- Si JR, kumusta, Jay?
Yes. So- So, go ahead, Toy. mo ni presidente sa mga plantitas sa nasa atong merkado si JR Tutor. Ay, So, Kumusta? kumusta? May buntag tanan. and kini nga atong i-briefly explain ang atong topic sa Tabi sa Kahimsug sa Panglawas, Balikan ta. Yes, sa ato panggingon kanihanok, pila naman to ka episodes na nag-discuss yuta sa ato ang unsaon ba nato pag take care sa atong kagalingon. So karon lain siya nga practice pero very effective. So privilege kayo ta and it's so nice na mahibaluan na long time friend din sa ninyong ato ang guest karon. So I think Ako Paela. So, Alright. it's my honor na Paela na ko ni kay dugay na ko ni nga classmate nga sa elementary pa niya. Kuan kayo, migo kay may ani itong mga bata pa mi. Tigadto ko sila ay ani sa kuan sa kinindapit sa KPop. So, guys, kaya siya very humble ni nga mga pagkatao. I know him personally. Itong mga bata pa mi. He is kuan ni siya kanang hilom og labok ni. Very smart, very smart. He is the president of Bohol Medical Society currently. He's also the owner of a point of care acupuncture clinic, and he got his license of doctor in medicine and also graduated from Cebu Doctors College sayang medicine nga degree, and he also went to China to train in acupuncture and has now opened his clinic sa Tagbilaran City. So guys, he's also affiliated or accredited sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. So guys, without further ado, atong i-welcome ang atong amigo o ang atong president sa Bohol Medical Society. Way lain kundi si Dr. Jefferson Ong. Doc? Good morning, Caloy, Rex, and maayong adlaw sa kagawasan kanatong tanan mga Pilipino. Doc, na ba kay mga gusto nga i-greet ng mga fans diha sa Silong? Well, greetings na lang to all our listeners, viewers. I've invited my parents, no? Akong invite sila nga mo tanaw sa live stream, pero I hope they were able to access o mga fellow physicians, fellow doctors of the members of the Bohol Medical Society. Good morning. At mga kabatch sa Bohol Wisdom School po, no? Oo, mga kabatch nilang kung tanaw po karon. So, good morning. Maayong buntag na tanan. So, salamat kayo sa pag-attend, Doc, sa atong show karon sa anong panahon nga gi-share. Daghang salamat. In fact, It is always a pleasure. kabalo baka nga katong naghisgot may mga guest kung kinsa gyud una, kabalo man ka kay nihatag gyud ta og kanang nagpahibaw mi daan na we really want you to hopefully guest sa ato ang show, no, di ba? And share the practice. Pagka kuan gyud busy gyud ning ato ang special guest karon, pero tan-awa ni ana siya finally sa Salamat. So, Doc, kuan ka ng atong balik sa una, just a personal talk lang. Kining unsa may nakapa murag sa una itong bata patawag ito na kauno, wag ito nagisusigot nga magdoktor ka, no? Pero unsa may nakapa kay from your family side, mostly daghan mo business sa business side mo, di ba? Pero unsa may murag nakapa-motivate nimo nga mo pursue sa medicine? Kasagaran gyud sa sa amo ang family, nagdako gyud ko nga kanang sud sa kanang negosyo. In fact, paghibaw sa ko ang lulo nga mo kuha ko medicine, suko siya, no? Suko siya kay he was hoping kanang I would go into the business kay patram pud mi kalaki nga mga apo. So sa Chinese good mga custom, usually mga laki yun ang sunod, no? So what motivated me to go into medicine was really the prevalence or the ever present danger or the ever present nga
kanang burden of disease, no? Nga mura gid og nabihay wala po yung makakuan, no? Wala po yung kanang members sa family nga maka-address any problem. So I was just thinking, well, better go into it. Anyway, pwede naman manegosyoon niya. Na naman ang negosyo, maayo. Yes. Pero kumusta ang mga parents mo daw? Kakita mo dito sa simbahan the Wednesday mo to? Nakita mo sa simbahan? Simbagin na sila 2 days a week. 2 days a week, oh. Sige, makita. Yeah, that's very important no na kanang ato ang physical self and spiritual self. So Doc, a few episodes ago na hisgutan sad nato ang kahimsug ng spiritual. I would just like to have a rejoinder kang Rex na pangutana no kung unsa gyud nag-motivate nimo to go to medical field. My question is more on what motivated you to go and focus on alternative medicine. Yeah, I think mas kuana siya nga pangutana, no, kay kanang common man. I mean, it's a common vocation, no? Lots of people would like to go into medical practice or become doctors for the prestige. Ron sa pa yung mga reasons. Pero what really motivated me was more the need, no, sa community. And when I saw ang kaning ang pinaka-common nga mga reasons ang mga tao maadto sa clinic is usually for pain, no? Kanang pain, usual gyud nato, approach gyud nato ana is kanang gitawag nato pain ladder, no? Sa pagkanang tambal, sugod ta aning paracetamol, no? Sugod tag kuan, usay hapas-hapas, no? We also recommend that sometimes kaning mga doktor nga superficial ra ikuan na naputangin na painkiller ana. We also recommend that because there are people nga murag ito ka gusto nga mo dito like tumar tambal, no? For other kind of reasons. Of course, no? And then paracetamol, ibuprofen, saka tramadol, and then until moabot na katong no mga opioids, mga potentially addictive na nga mga morphine, no? Because once you get to that point, gisod na kayo na i-reverse kay morphine and its derivatives are potentially addictive. So kanang ay frustrating kayo, no? Short of that, you give the person anesthesia, okay, para kanang dili na gyud siya mo feel pain. yes. Or sedate nimo. It's a frustrating thing, no? Panaw ka ana sa clinic, it's very frustrating. So, nangita ko kanang other kanang specialties or alternatives nga sa amin. It was surprising and kita ko acupuncture niya gilista sa WHO, no? So I was thinking, ano naman nga traditional medicine maning acupuncture. So I ended up inquiring about it dito sa China, na pamangkoy cousin dito. So ako siyang gipangutana og naabay eskwelahan din ang hibaw-an niya. Naa kanang kuan diri sa ato ara pong town, no, hometown ra pud sa akong grandfather. There's a famous hospital of traditional medicine dito, and then I ended up going there one summer. Niadto ko dito, and then Lord, no, observe ko sa ilahang mga procedures niya. Na kuan lang ko, na surprise na ko kaning ani nga mga sakit, hubak, no, may allergy, mga stroke, no, and then they were actually treating, no, these people, and they're getting well. Okay, every day mo kumuadto, day by day kita ka nga nag-improve yun. So things nga expect nimo nga it will take this long or it will not improve anymore, no? Kay mo naandan nimo sa Western medicine, mo ako na nakita nito sa medical school, sa pag-intern, surprising kayo nga nakakuha ni recover ba. So katong sorry to batin pero parang important point na pag-ingon nimo Western medicine, so ang medical education na usually ginabuhat sa mga tao are based on Western medicine. Is that correct? Yes. Kaning conventional medicine na to, no, kaning gi-practice atong mga doctors diri sa Pilipinas. This is kanang what we call conventional Western medicine, no? There are many branches or many forms of the healing arts. Kaning kuan sa Eastern medicine, which is a lot older, no? There are two systems na exist.
in the East, no? So Oriental medicine may be Indian medicine or Ayurvedic, no? Or traditional Chinese medicine, we call it TCM, no? Which includes acupuncture, Chinese Guasha. herbal medicine. How about guasha? Have you heard about guasha? Guasha is also part of traditional Chinese medicine, no? Yes. So kani sila nga mga forms of kanang medicines are far older, no, than Western medicine. They've been in existence for thousands of years. Pero modern Western medicine mo ning dominate, no, kay mo may promote sa West, and then it is also kanang makita ito tawag pod nga effective. So. So sakit, na to na sakit, no? Ug naoperahanan, giwaon na to. So you believe that a combination of both also is a good practice, a combination of both? Yes. Kuan gyud na siya toy kanang my practice is really a combination, no? I still treat people with conventional Western medicine. Pero if they come here for the alternative, like they want nga kanang di sa ako mo tumar tambal do, or di sa ako magpa-opera, or pwede pa ni ano, so I just give them the advice nga, okay, this one is not an emergency, this one is not kanang a critical, no, nga kinahanglan ni opera karon dayon, we can do the conservative approach, no, which That's is nice. Two choices ang mga pasyente. Hybrid type, no? Hybrid. Yeah. In Kay kasagaran conjunction sa acupuncture alternative, muto na ba kay partner pod nga physical therapist daw kay kasagaran sa practice sa gawas na PT na acupuncturist nga side by side. Yeah, I used to have somebody here, si Mrs. naman na siya karon, Mrs. Wong. Taga-ato ra pod, no, si Laurencia. She was she was actually trained in Cebu doctor siya graduate, pero she also trained in the US, no? Yeah, licensed po siya physical therapist in the US. Pero ning uli siya dere niya kanang siya ganahin mo practice siguro dito sa sa Amerika. So kanang she ended up practicing here. Niya ako siyang gi-invite to join po dere sa clinic, which she did for a couple of years. And then until she got married, ibalhin niya na siya sa Cebu. Pero yeah, we did tandem practice, no? Physical therapy and acupuncture, they go well together. Okay, most of the time people have this pain, no? That's number one, pain and paralysis, no? With strokes. Very common. Rehabilitate, no, sa PT. So acupuncture also comes in as an adjunct nga para mo tabang, no, sa recovery sa lawas. So, go ahead. Sorry. Go ahead. Exciting kayo. Sabi nga ako lang pangutana unta is when you, paano ba ito, mag-prescribe ka sa acupuncture or mag-recommend ka acupuncture, do you need to see laboratories muna sa imong mga patients or purely consultation will do? Depende na siya may kung kanang kuan siya, kung we see a lot of mga systemic problems, no, may blood pressure, diabetes, and mga potential nga nakinaban mo ini wari diri sa clinic, dok binhod akong kamot, binhod akong mga tiil, no, and then they don't mention nga kana na ay taas yung sugar or no, or neglect niya at all, gi-check hibaw, no, pero these are telltale signs, no. Nagpasabot kani nga posible ni siya nga nag-neuropathy na ni, no, sa gikan sa diabetes, daot na mga nerves ba, no. So ato nang i-kuan gyud ipaagi gyud nato laboratory, check up gyud tanan, no, before ta mo recommend kani approach sa kana treatment. Kaya kani acupuncture treatment na magudan siya, no? Pero the diagnostic procedure will still follow standard nga diagnostic procedure, no? Unsa may pinaka I know you mentioned nga yung mga stroke, mga patients niyo diha, doc, pero unsa may pinaka bulk sa patient niyo sa clinic nimo nga mo gusto magpa-acupuncture and kana mo for acupuncture, and if you don't mind sharing unsay pwedeng mahimo nila on their own nga mura ba kanang tips ba nga
siguro kanang pressure under si tawag na tawag na sa acupuncture nga murag pressure lang nga imbis ang needle. Acupressure. Acupressure. So sinakay very common nga acupressure tips sa mga viewers. Okay. Kuha na siya, Rex. When we talk about when we talk about complaints, the most common complaint will be pain-based, no? Back pain being number one, mo gina siya. Lower back pain, upper back pain. The third would be kaning headache, no? Migraines, tension headaches. You also have mga kining allergies, from urticaria or skin allergies or kaning asthma, no? They come to us for that allergic rhinitis, no? So kani sila nga mga syndromes are what we commonly see. Mo ni mga bread and butter nato nga mga cases diri sa clinic, no? And then if you want some tips, no? Yes. Pinaka-common nga mga points, no? When we talk about pain in general, there is actually a master point, no? For pain. Sa kasakitan kagtiyan, nagdan kag-o, no? Any pain at all. Or di ka kasabot sa gibati sa imong lawas, no? You use a master point. God has designed our bodies na accessible kaayo, no? The most important points are actually very accessible. The one that you will probably know is the one between your thumb, no, and the index finger. Kini siya ni unod ani. Yes. Okay, may unod aning dapita, no? You can access this, no? You can access this by putting your finger over this part, no? The fleshy portion of your muscle between the thumb and the index finger, no? So just press it, butang imo ang thumb sa other side, no? Sa palm side nimo, butang lang imo ang thumb. No, murag oppose nimo, no? Yung index finger diri sa pikas. Okay? Press na nimo. Makapil ka na murag ngul, no? Yes. Oh. Murag sore. Ngul na siya, mo na siya. That is the point. We call this point in Chinese hepu. This is kalimot ko sa meaning anak. Pero it is part of the large intestine meridian, no? Okay. So this is a very good point to use, no? Ibaw ko nga og pigpahilot mo, hapiton yun sa pigpahilot. Hapiton na sakit kayo. Yeah. Kay kani bisan paghilantan ka, no? Imo ni siyang i-press, imo ni siyang i-massage, mura kag mahuwasan. This is a natural natural gini siya nga accessible point. So nervous ka na Kana pinakakuan. to help your body to cope, no? It's what we call adaptogen point, no? So kana mo siya mukabang simulawas mo stimulate yung nervous system nga mo regulate, no? If there's any stagnation, mo flow ang energy. So when we talk about acupuncture, we talk about energy, no? It's not the kaning mga organs nga kana makita nimo. Energy, no? So we believe in traditional Chinese medicine, it is believed that all matter, no, have two main phases, no? Yes. Yin and yang, no? Yin represents cold, stable energy, no? Kanang stabilize nimo. And then there is the dynamic one, which is yang. Yang is moving upwards, it is bright, no? It is warm, no? So mana siya ang balance, no? You cannot have one without the other. Mo continue ka to survive or continue to exist. Hindi ka pwede nga kanunay na lang ka nga init, hindi ka pwede nga kanunay na lang ka bugnaw, no? So you have to have a balance in order to para ka nga imo ang function sakto, no? Yes. So, naipangutana ari Doc nga kung cancer-based nga pain, acupuncture ba makatreat? Kami namin personal experience ani. Salamat kayo sa pagtabang ni Achi sa una, Doc. Salamat. Kanang it's a pleasure always to serve
or kanang mga talubol-anons. Ang kuan na no, cancer pain. Cancer pain is or any pain for that matter, no. Acupuncture can really help, no. Okay, we are stimulating the body, and one of the things that nakitaan sa kanang scientific ng mga studies is that acupuncture mo release sa mo release sa natural na painkillers sa lawas, no. That's what we call the endorphins, no, or the endogenous na opioids sa lawas. So when the nervous system releases the endorphins, you will have some relief from pain, no. Okay. So can also work on all pains. Mostly can temporary na pud ang iyang relief, no. Pero there are other things that acupuncture does for the body, no. What po siya mo kahinay siya sa inflammation, no. Help siya sa draining sa mga fluids. So in a way, the relief from the pain is longer lasting and safer than kung maggamit ka sa pain ladder, no. Itong mga tambal na di-mention ganina. Yes. That's a really good point kay kasagaran mga pasyente maluya tungod sa side effects sa medications. So that's really good alternative. So Doc, I know na ang Bohol Medical Society is very vigilant sa COVID kining murag kanang inyong advocacy sa Bohol, no. So unsa may atong tambag sa mga katawahan nga naminaw karon og unsay regarding sa stance sa Bohol Medical Society? Yeah. Bohol Medical Society, na-represent kita ang Bohol Medical Society ever since the beginning, since March of last year, no? The start of the pandemic, na-involved kita ang Bohol Medical Society sa come up sa mga policies, no? To help with the siyempre ang gobyerno didn't know what to do about it, no? Labi na diri sa atua, nakasagdan na ng mga provinces during that time, no? Kaya nagbubot na sila dito sa national level. So, we really did our kamot kita nga ay kita dire. So, it's a good thing na involved ang Bohol Medical Society because ang ato po mga doctors who are more knowledgeable about infectious diseases, naka-participate niya, nakahatag po sila sa ilang guidance, which we are very proud to say Bohol came up with our own policies ahead of national, no? Oh wow. We came up with our own manual on how to deal with the pandemic, how to deal with kanang mga cases sa community, even if zero pa to, we are ready na kita, no? Po tay mga pamaagi nga kanang no, katong mga flow chart na to nga kung naani mahitabo ni sunod buhaton. Pero no, it's more difficult to itinuray na. So mo na nga naghapon tayo mga reklamo na mabuhat, no, maghapon na to ma-fulfill. Pero I think we did pretty good, no, by God's grace. Nahutay gud ang Bohol. Karon lang na mura og nadaghan na tungod kay mga tao wa na gid pud mosunod sa mga safety measures na to, no. So mo ni akong reminder nga ang pandemic, it has not changed, no. Wa mausab the coronavirus, the SARS-CoV-2 virus, no, nga maka-cause of COVID-19, no. Wa na siya mausab. It is the same virus. Nalang tayo mga variants, pero it's the same virus. It behaves the same way. So, yan kinaiya, since wa man siya mausab, no, ang atong kinaiya dapat di pud mausab. Kung sa tayo nakapa-iwas nato sa pandemya sa una, mao gid po atong sundon hangtod karon, no. Di na to ilisan, di na to i-control ang atong behavior, no. Kung tig-mask ka sa una, mask gid yapon ta karon. Kung tig-hunaw ka sa una, manghunaw gid yapon ta karon. Kung social distancing ka, labi na sa supermarket, no, kay tungod sa kanang sa pila, mahadlok nga na mo insert bitaw, mabili mo bitaw distancing. Insert. Mo na kasi karon. Murag dili jud igo ang usa ka segment, murag di galing igo ang usa ka live stream episode. Pero hopefully makuha nat ma-invite na sad nato si Doc. Mga updates po. Pwedeng last question.
Sige, Oo. sige, sige. Sige. Actually, kuan ang ako lang is kabalo man ta na kami confident gud may ang imo mga patients are not only from Bohol, right? Na apud sa tibuok Pilipinas and tibuok kalibutan na for sure your name has been ringing sa imuhang area. So unsa man na pag-contact sa imuha? Kuan, natay website, no? There's a website. And there's also a Facebook site. You just look for kuan, no? Point of Care Acupuncture Clinic. We also have we used to have a branch in Cebu, pero for the past year, more than a year na wala na to ma-attend ang atong clinic sa Cebu. Ikuan po, gitanuhan ko na nako nga i-close na lang yun, no? Kaya mo concentrate na ko diri sa Bohol. Hindaghan-daghan ako na to ang kind of responsibilities diri, no? Not just the practice, no? So, mana nga kuan. Natay kanang number. Pwede ako na lang ako na lang Sige. So, Yes. lang, Dili na tamang kuan dugay. sige, Doc. Alright. Okay. Kuan ta ha mo usod ka ni Doc kay daghan pa kay tang mga pangutana. Ang usa sa mga pangutana ni Nihonghong sa ako is kung na mention man no kanang something about the skin na sa acupuncture ang ako yung pangutana ani kamis makayog dagway si Doc apil pa ang pagka sa Hamis ka no, papa-beauty daw, papa-beauty. beauty ang acupuncture. Beauty effect na sa camera. Beauty na daan sa una pa na wag ginausap sa mo. Beauty. So, Doc, acupuncture if properly kanang kuan used, no? Unya, syempre magbantay pa ta sa atong lawas, no? Atong gikaon, atong mga kanang kuan exercise, rest, no? This will of course contribute to better health all over, no? including the skin. Very good. So, Dr. Jefferson Ong, salamat kay Doc ha sa imong oras. Kumusta man lang nilang Benedict? No, Salamat. Salamat. Sa pleasure. tanang God bless. Ong family. God bless. Salamat kayo and God bless. Stay safe, Doc. And thank you so much. Safe. Bye-bye. Stay safe. Thank you. Stay safe. So, kuan kayo, bitin kayo, no? Bitin yun. Kamo ni ang Point of Acupuncture Clinic ni Dr. Jefferson Ong na number diha. So, pwede niyo na tawagan kung Tawagin. gusto mo consultation sa nila Doc. So, guys, murag napatay lang segment. So, so, we will be right back and atong basahon ang atong poll, then si Caloy, and then we go to our K-pop competition. So, i-shout out si Kantoy, si Ma'am. Commander. Hello, ma'am. Kumusta, ma'am? Si Elisa, si Ira. Yes, Salamat. napos si Kangina si Rex Ricarte sa Vegas PHLV. Shout out. Yeah. So, Alright. okay, we will be right back, guys. Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi sa ato mga kababayan nga karon ng tan-aw na minaw sa Kalamay Xpress. Salamat kay Maynunag nga nag-imbita sa amoa sa Polo WDC nga magpaambit sa amoang greetings karong adlaw. Ang bulan sa Hunyo dili lang importante tungod kay mo ni ang bulan sa mga kasal ug uban pa, kundi kani ang bulan nga atong ginaselebra ang duha ka importante nga panghitabo sa kinabuhi sa ato ang katawhan. Una, ang Independence Day, which is today. We celebrate and commemorate our independence from economic and political control of the Spanish government. And second, we also celebrate every June 7, Migrant Workers' Day, because on June 7, 1995, we enacted the Migrant Workers Act. It is a law which provides for better mechanisms and higher standards of recruitment and deployment for our workers overseas. So sa kaning duha ka importanteng panghitabo, we greet our workers and our Filipinos happy Independence Day. Unta kaning mga duha ka importanteng panghitabo sa atong kinabuhi maoy padayon nga mag-inspire sa ato ang tanan nga magmadasigon o padayon nga protektahan ang atong interes isip katawhan, padayon nga iprotekta ang ato ang katungod isip katawhan. Sa makausab gikan sa Polo WDC, happy Independence Day
and happy Migrant Workers Day. Okay, so welcome back. So guys, ganina na atay poll question. So atong poll question ganina, who do you think is a better hero? Tanaw ang gipilian ninyo is si Jose Rizal o si Andres Bonifacio. So ang hidaog, Thrilling. who do you think is a better hero? Ang hidaog, yung gipili, Andres Bonifacio. Yay! Go Andres, go Andres. Andres! 67% Andres Bonifacio. Yeah. Oh, all right. So, Okay, go ahead. Yeah. yeah, I know. Excited lang ako kang Caloy. And then we have another important person na mag-greet para sa Independence Day. And maghatag ulit ng snippet about the history. Pero before that, Caloy. Okay. Yes! Murag dili sa Pinoy na, bata kahibaw, o kasi atong Independence Day. 123rd na, 123rd. 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 So, guys, maamot na hisgutan ang Independence Day pero naay usa ka importante nga tao sa Bohol nga bilib kami nga mihatag ilog iyang panahon. So paminawon na to ni iyang ikasulti sa atong Philippine Independence Day o ang atong iyang pag-greet sa kining atong Philippine Independence Day. Wala kundi Allow me to greet and congratulate KalamayXpress on the occasion of your Independence Day program. Special thanks to the hosts, Maye, Rex, and Atoy, for this invitation. June 12, 1898, Philippine independence was declared in Cavite. Today, our nation commemorates one of the most exciting and solemn moments in our history. It was on this day, 123 years ago, that the people of the Philippines first breathed the air of freedom. For decades, the hopes, ambitions, and aspirations of our people have always been focused on the dream of achieving freedom for everyone. First taste of freedom was through patriotism, courage, and sacrifice. And these were the qualities that guided our forefathers in their quest for national dignity. These are the same qualities that will continue to guide all of us in our present as well as future generation in our struggle to give new meaning and significance to the freedom that was given to us by our heroes. On this occasion, it is but fitting that we rededicate ourselves to the noble ideas that inspired our ancestors and to keep alive their vision of a free and independent Philippines. We also pay tribute to our unsung living heroes of the present. First, our overseas Filipino workers who just recently celebrated in June 7, the National Migrant Workers Day. They continue to offer their services in the foreign countries and give their sacrifices for the benefit of their families back home, as they also contribute to the growth of the Philippine economy. Second, we would like also to pay tribute to the frontliners who are now putting their lives in the service of our people so that we may continue to enjoy a safe community and a safe country
amidst the COVID pandemic. We pray that everyone will also be living heroes of today's generation as we contribute our own share to what is best for our communities and our country. Happy Independence Day to all. God bless and stay safe. So, Ara, Para. thank you so much. Thank you so much, Congressman Edgar Chato. Boss, salamat kayo. Salamat kayo sa imong paghatag og message. So, di na to magdugay. But before that, Toy, naatay kuan Naatay panawagan post. before to magsugo para yan. Before ta mosugo sa itong K-pop, atong mo pause for a moment to pray for Andrew's mom. Si Nang Mila Uy, amigo kayo, family friend na to ni dugay na siguro sa pagkabata. She passed away last night from complications of COVID. So just for a few seconds, let's offer a prayer to Nang Mila. So, daghang kayo salamat. Andrew, condolence sa Andrew. Yes. And sorry, atong kani si Andrew kanina, grabe ka kugihan naton sa dako kay nga party sa Kalamay Xpress sila Andrew. Yes. So salamat kay Drew. Our deepest sympathy and condolence. So okay, so asa naman sa may So karon we have 3 contestants. We have for the KPop competition today, we have One Blood, TMX Blessed, B16. So atong explain gamay ang atong categories. We have for choreography 30%, execution, lip sync and expression 30%. We have costume and choreography, creativity 10%, and viewers impact we have 30%, a total of 100%. All right. And Toy, natay atong mechanics po. This is open to all Boholanos, no? No age limit. Groups must have a minimum of 4 and a maximum of 9 members. Maximum time limit of performance should not exceed 3 minutes and 30 seconds. No cuts should be allowed. So pasabot na one take ra Toy, di ba? Yes, one take. And minimal camera works are recommended, like zooming in and out. So not mga mechanics. All right. So ipailala atong first judge. Yes, kailatane, but we're excited to have him again. Our first judge is a graduate of Polynesian University. Choreographer siya sa Technotronic Dancers and Technotronic Reborn. Choreographer sa HNU Vega Boys. 3-peat champion sa HNU Dance Contest from 2014 to 2017. Choreographer sa Animatrix Dancers. Sa HNU Falcon Academy. Champion sa Inter-School Contest ng 2015-2016. And he represented Bohol 3 times sa Mall of Asia Arena from 2009 to 2011. Please allow us. Let's have him back. Judge Brooke Austin Bessett. Our second judge is a choreographer of Nexus K-pop cover group, champion of Island City Mall's Make Your Moves Season 4, 6, and 7 K-pop category, champion during BQ Mall's Danzavaganza K-pop edition sa 2018 and K-pop Splash in 2019, champion during Cebu Cover Group Showdown July 2016, Best Male Group during Cebu Cover Gabo Awards in 2017, champion during ICM's Make Your Moves Season 8 K-pop category, o former member of University of Bohol's Stallions Dance Crew, member of Holy Name University HNU FAM, and one of the organizers of Bohol K-pop Convention. Let's all welcome no other than Mr. Dave Handayan. All right, our last and main judge, we have a licensed professional nurse, graduated in 2015 from University of Bohol. She's a home-based freelancer, grand finalist of the ICM Sexy Babe 2010, champion K-pop Dance Revolution 2015,
Second runner-up for Make Your Moves K-pop category 2016. First runner-up Make Your Moves K-pop category 2019. He's also an organizer for K-pop convention and also a judge K-pop competition in both BQ and ICM. Let's all welcome our main judge, Hyacinth May Abreva. Okay. So guys, Thrilling na. Dili na. Di ta magdugay. Di Kunamo maglakad. kunamo gi-suportahan is syagit og kusog ang ilang mga pangan sa chatbox. Wayay ha kay gaway. Wayay. Last time kay gaway. So guys, may we present to you One Blood. You make me man 정신 못 차리게 어지러워질러 내 맘을 왜 모르지만 이 순간만은 나와 함께 밤하늘처럼 새까맣게 매번 밤 오늘 밤 내일 밤 매번 밤 원래 넌데 원한다면 come get a test 신호를 보낸 눈빛에 써있네 you thirsty, I'm thirsty for this 너의 움직임에 더 홀려가길 she want it Dripping like faucet 격셔가 열정의 땀에 이 고기 맞춰도 no 빠르시다며 애석해지마 그냥 취해 지금 분위기에 You make me man 정신 못 차리게 어지러워질러 내 맘을 왜 모르지만 이 순간만은 나와 함께 새하얗게 매번 밤 오늘 밤 내일 밤 매번 밤 원래 넌데 매번 밤 원래 넌데 매번 밤 이 밤이 영원하지 않을 걸 우린 이미 알지만 아침이 올 때까지 잡은 이 시간이 아깝지 않게 오늘 밤 내일 밤 매번 밤 원래 넌데 매번 밤 원래 넌데 Okay. Gayo. Drilling. Willing. May gaway. So, Toy, sunod. The next we have TMX Blessed. Guess who loves you 나야 나 Do I show you? No야 no 아직 타임이 아니야 난 좀 더
가까이 좀 더 가까이 그러다 갑자기 싹 I'm a silly 맘에 훔쳐 You are gonna love me 결정적일 때 이빨을 드러내는 타입 나와 두 눈이 마주쳐도 난 흔들림이 없어 no 널 사랑하는 게 죄라면 But me know who You never know Baby 깔리겠지 넌 결국엔 내 거야 내게 되겠지 넌 이제 finally 택할 시간이야 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다 I'm the mafia I'm the mafia 누구일까 마피아 누구일까 마피아 배우보다 더 배우 늑대 가지고 노는 여우 전혀 안 보이겠지 clue 하지만 나에겐 다 계획이 있다고 go 그만 머뭇대 슬슬 작전 개시 너를 뺏어 like a K-pop movie ready 할 수 없는 poker face 점령해 니만 또 place hurry up baby catch me if you can baby 깔리겠지 넌 결국엔 내 거야 내게 되겠지 넌 이제 finally 갈 시간이야 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다 I'm the mafia I'm the mafia 누구일까 mafia 마지막 밤이 깊었어 babe 이 밤이 지나면 네 곁에 나 하나기에 마침내 피할 수 없는 아침이 와 I'm the mafia I'm the mafia 누구일까 mafia 누구일까 mafia Right. Nag-ihangat ako. Bohol lagi? Yeah, susunod. Yes, let's all welcome Dita Maglangan. Let's watch B16. 넌 뭔데 자꾸 생각나 자존심 상해 애 같아 얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 야
Kuya, kayo. Bata pa ito kayo, tara, high school pa ito? Bitaw, murag bata jud sila kaayo, pero equally koan sila ha. Katoy lang mga steps. Kuya, ang abilidad. Mamaor, Kuya, bigla. kayo. So, di na tabaglangan kay murag naglisod og saka nga ato mga judges o nga ato mga Mga participants. guest Murag- representative na to, murag kalisod, dili kasod. Yeah, murag hinay ang net sa ilang gikananapan. Isa gikananapan. Kanan. Wala kang kapera. Okay. Basta. Okay. So guys, ato manahon og announce ang atong most viewed performance, most viewed video. So, Most viewed. explain palihog nito yun sa Okay, so every month, every show na to during the KPop competition episode, ang most viewed, which is representing one like or one love or heart, count as one siya. So kinsa tong team or performer nga daghan og love or like, mo'y mudaog og 1,000 pesos sa kaning nga episode. Then that will, and then also the winner will also qualify for the quarterfinals, and then will also win 1,000 pesos during this episode. Yes. And naputay accumulation of katong likes with love tay. Yes, so katong wala kadaog, you still have an opportunity or a chance to 10,000 pesos to the most viewed participants or contestants sa championship na to hopefully by August or September anin dapita. So i-share gapon yung mga videos bisag wala mo qualify sa quarterfinals, you still have an opportunity to win 10,000 pesos. So everybody share and show your videos to your friends. Yes, and dapat naka-follow sa inyong mga friends sa Kalamay Xpress para ma-counted. Yes. Okay. Importante So, kay guys, ma-appeal man og count ang Kalamay yes. Xpress. So ang garner og 1.3 kaning loves of likes, no? So ang atong most 150,000. viewed video of the week who got 1,300,000 loves and likes. Wala kundi ang One Blood. One blood. Ang atong TMX Bless 951, ang atong B16 was 628. So guys, don't worry kung wa mo nakakuha sa most viewed this week, kay pwede po mo apas basta makaabot mo 10,000 ka loves and likes by before the finals. So okay, so karon toy na hindaog, no? Yes, nanang resulta. Na ba to main Okay. judge muna galisod po siya doon, galisod. Kalisod po, so ang atong main judge po, mi-attempt ug saka gay ng uban mga contestants kung matagak dili sila magtamang internet gihapon. So, guys, with an average score of 90%, ang atong K-pop winner for the week. Wala kundi ang One Blood. One blood, congratulations. Congratulations. So, automatic na sila ng kapre sa quarterfinals. Yes, quarterfinals. So we have, I think, 2 more weekends or 2 more episodes for our elimination round. So sit tight because by next month, we're gonna start our quarterfinals. Yes. So, paspas kayong oras. Dali kayong oras. Kanang, kung saan may kasulti ni Mamura for next week, For next week is Cortez. Cortez. So, natay, ang katong atong mga clusters, no? Yeah, ang Cortez is part of our Batan Tourism Cluster. So, nagsugod ta sa niagi sa Antiquera. Ato kinasilang laras because ang ato ang tuyo sa KalamayXpress, i-feature nato ang tanang kalungsuran. I-feature ang Alright. ilang mga mutya. Dili lang tourist destination, kundi lang mga tao na ilang pagpapasigarbo, ilang mga events, ilang mga festivals.
ilang mga products. So for next week, Toy, iingon na? It's Cortez. Cortez. That is the entrance to the Abatan tourism flow or the cluster. Yes. So I hope na di po niyo kalimtan atong mga sponsors sa Kalamay Express. Wala kundi ang Salad Master, ang Carolina Hemp Company in Columbus, ang atong Panglaw Village Court na perting kalimpyo o nindot kaya atong bisita Panglaw Village Court. HTM Creatives and Virtual Events, Bistak Chef Channel. I hope makatanaw mas bagong upload mga kinupusan o dinuguan. Ang atong ML Auto Zone o ang TUF Barber Shop o ang 838RA Auto Parts. Motor Parts sa Panama. Yes, so guys, paspas kayong oras. I hope na dili mo I hope na next week makita-kita ta usab. Toy, go ahead. Mga shoutout James, Ryan, Joyce, Marvel, Honey Jean, Jan, Winsod. Salamat. Thank you so much, guys. So sa makausap mo, pasalamat sa atuang special guest kanina, si Dr. Jefferson Ong, daghang kay nakatunan. And please reach out to him o aduna mo'y mga gibati and kay very recommended ang iyahang practice. Wag na po check ko no. Wag na siya para acupuncture para sa mga broken hearted. Pasalamat ka dati. Wala, overflooded na. Well, ako dili. So, guys, happy Independence Day sa tanan mga Pilipino. So, I hope na kining i-celebrate na kay mo na nagapa-kwanto og freedom. So, yes. All right. So, guys, nagpasalamat na sa atong mga viewers karong gabi una o kami usab manamilit usab kaninyo kani si Rex Alba, Maye Nunag, og si Ate Toralba kung ang mga bulanon mag-extory kinabyuhan. See you next week. Thank you, James. See you next week. Salamat. Thank you. Thank you. The dam is breaking in.